Para rabu para taretan sebatan kaula amul jaaki kaodian dan kula sarang para ajunan ialam dunya kak dintoh sesamangken perapaan ijalanin samangken perapaan iadepin kaito edebuaki sarang Gusti Kanjeng Nabi edebuaki sarang ulama jak saungkuna kaodian alam dunya kak dintoh. Sepertama alam dunya kak dintoy nyamain darul amal, darul ibadah, darul jihad. Kayak itu alam dunya taretan. Jadi alam dunya seperapaan ia depinten kulaban ajunan. Sepertama inyamain darul amal, romana amal. Inya maincukan darul ibadah romana ibadah pas inya maincukan darul jihadi romana jihad dan kula ajunan odi ialam tunya waktona ibadah waktona long molong waktona mabanya ngalakonin kalakuan bagus. Makana al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu kaito beliau ada busa kak dintoh ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Kaito dabuna Imam Ahmad ibn Hanbal ad-dunya daru amalin dunya jeriyah romana amal romana menamen, romana ibadah, romana long molong sangu kebagusan. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Mon orang kayak itu nyala ampun tak libur namen, tak libur long molong amal, tak libur ibadah, nadima hunaka maka ku laku bekal kasta saampun ada pak ke alam akhirat. Jadi mau semakin tak namen kasta tinggal ada bak ke akhirat. Apa napa mak kasta? Ada sepolong ah. Ada sepolong. Namun semakin lah tak namen. Pon apa sepolong ah? Pada ban orang tak namen jagung, molong jagung. Tak namen padi, ngare apadi. Tak namen babang, molong babang. Iki mana muah? Mau tak kengi jo ah. Iki pun apa punten? Orang semolong kak dinta orang senamen maka mun aba libur namen insyaallah banyak sepolong aku laku amin Allahumma amin tung pasti nomor 2 taretan dunya kak dintoy debuaki darul fitan romana fitna romana patenna. Jadi orang Saudi alam dunya kayak itu pasir asaos kudu siap kanggo ngadepin fitnah maki pasera taretan make makai make kiai make ulama make orang soleh make orang ahli ibadah make orang sesemak ke Allah mun nang ialam dunya kudu siap ngadepin fitnah mun pas bedo orang odi itunya adik pikiran oh pola mun kok enjak tak kira fitnah apa yang kau tak nyala ke orang. Oh belanja mun kau tak kira fitnah. Apa jeng kau tak peti keluaran? Oh pelamun kau enjak tak kira fitnah. Apa jeng kau ibadah ya mololo? Kento debuna Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Mon keng bada orang odi ialam dunya. Aroma saaban bekal selamat dari fitnah. Jauh dari fitnah. Maka orang jadi ya keng gila. Gila. Kento debuna Imam Syafi'i. Mungkin orang aroma saaban selamat dari fitnah berarti kengki gila. Unjo tak kira fitnah mun kangko tak kira bengal jo. Tak kira bengal mun kangko sa fitnah keng gila keng. Ya naudzubillah terang selamat dateki. Pun apa boleh cuma sekelas dan kulaban ajunan taretan. Oh laten Allah Ta'ala bibi orang icak kocaen. Bada orang si bengal ngocain ke Allah Ta'ala. Bada pun apa punten? Beda teretan orang ngocein ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kocak ngagungin rajih, Allah Ta'ala kocak ngagungin putra kan ngucain ke Allah Ta'ala kan. Tadi
Sehingga bi Allah Ta'ala dibagi wala taqulu thalithu thalathah. Allah Ta'ala baik kujak teloan trinitas. Allah Ta'ala kujak teloan Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Allah teloan jan orang kafir. Allah Ta'ala ngagungin raji, ngagungin putra. Rajin Allah Ta'ala kujak Siti Maryam. Putra Allah Ta'ala kujak Nabi Isa. Kan kurang ngajar kayak itu. Allah Ta'ala ala debu wa ilahukum ilahu wahid. Pangeran dan kulaban ajunan kayak itu zat sisit tung mangkana may kujak teloan. Ampun. Kanjeng Nabi paling muljana makhluk, paling suci makhluk. Abai cak ko cak en bi orang. Innama huwa sahirun au majnun. Kanjeng Nabi kente kocak sahir, tukang seher. Kanjeng Nabi ternyata ini kocak tukang seher bi orang. Au majnun ataba orang kilo. Apa toh bukannya Nabi saya kocak lambok bu Muhammad tukang seher kana. Aduh Muhammad sinting kana, Muhammad gila kana. Tapi dibun sigi puru tak kira pada orang salamat ialam dunya dari fitnah. Kan itu bagi seorang ulama sekento taretan. Thalathatun la buddha antastaqirra fi dhihnik. Telok perkara kudu ita meneng neng dalam ateh kayakinin bi dan kulaban ajunan. Jak saungku nasi pertama la najata minal maut. Tada cerita ada yang selamat dari mate. Bada orang yang bisa selamat dari mate. Sabung, tegi. Sabung. Pasal nomor 2 wala rohata fid dunya. Tada cerita na orang jemper istirahat di alam dunya. Nyaman nengeneng tada gangguan, nyaman nengeneng tada rok ngirok, tak kira nemu. Pakun teretan orang istirahat di alam dunya kayak itu tak kira sampurna. Kadang abak masuk teh dungah rengi tak nyaman nengeneng letak ngidek yang tampon tegi. Kadang abak masuk teh dungah rengo di nesonjek nyaring ngah leburung sing ngidek. Kadang abak masuk tertebah bini ngaro nyami setian apak-pak burung ki sing ngidek tegi. Engki kadang abak masuk ngidek anan alarpa. Kadang abak masuk ngidek bini nah ngelonin lengiding kapitas baba. Gimana punten? Engki Allahumma sholli ala Muhammad. Pasal nomor telok debun ulama wala salamata minan nas. Tada cerita na orang selamat dari bentana manusia caen fitnah pesegak dinto pecalatunya kayak itu kanang nataretan. Ya cuma mau ditanya aki kayak mah bagus caen ban sing caen. Toh? Kayak mah bagus caen ban sing caen. Iyalah ker tibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu para teretan sebatan kaulamul jaki teti fitnah kayak itu cak daa dunya cak darul fitan romana petenang. Semakin dan gula matur ka panjenengan kayak itu malai depak ka bebe kayak itu ampun. Matur ka panjenengan dunya kayak itu romana fitnah. Rakera ponapa fitnah se paling raja ya alam dunya. Terutama ing atasen ring lake ponapa? Orang bini leres. Setuju seperti itunya bisa teti fitnah. HP bisa teti fit. Nah, gara-gara HP terkadang orang seling. Go, gara-gara HP terkadang orang congo. Coh. Berarti malek. Berarti murah pelerenan. Apa nak kondang hilang gerah. Berarti murah pelerenan. Orang naksiyah. Mobilnya kaparlo ikiba ke rombongan keburu toko telah nyari mobil lain cokocoh berarti malek ya korek lagi pada ijuk roning abon beri rampenang gara-gara hapi terkadang orang cek ben gara-gara hapi terkadang orang ngabas aurat bada orang sing ngabas aurat gara-gara hapi banyak tinggal video call guys. Mana boleh kun cuma aku dunga setek sabah mak ko tangai sabah kadang. Gimana punten? Abang. Kang naudzu billah juga taretan.
emas bisa jadi fitnah, geleng bisa jadi fitnah, kalong bisa jadi fitnah, ubang arta sedaja bisa animbulaki fitnah. Roma sekak dintujukan sabar angkuyan kento sedaja bisa mendatang fitnah, tapi debuna siki buruh fitnah si paling raja kento medal dari orang bini bahaya fitnah reng bini kento taretan benidan gula si mator Kanjeng Nabi kento si ada bu pakua sarang Kanjeng Nabi mataraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa ta'aning kelaki sengkok samarina sengkok mati dibun Kanjeng Nabi dak kasetong fitnah si fitnah jira lebih abahaya aki ingatasen orang lake tempeng fitnana orang bini kainto teretan paling bahaya engki molamun naudzubillah pas pada fikai datang le ale sajar kobra pola asilat pola bagi jumat dia silat kia pola teki mun bakri kai datang aba keluar aren teretan keng pangapora mun si aku dungan kento si datang ilang kobra na kadeng ilang silat ta engki beuna punten engki polamun musul atong paratong aba siap ngadepin makeluar jurus makeluar kembangan makeluar pencak makeluar silat keng mun rabak ka siti si datang mun tak maketak kento si paling bahaya taretan mataraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa sobung fitnah si paling bahaya ingatasen orang laki tempang fitnah si datang dari orang bini do mulai coba orang bini mun tak palangan mangkat kak mangkat tuduh soreng mulai berempat tahun tak kelar ke bayi Roma apa mangkat si laki nyare lakoh si bini nyare laki si laki nyare kakan si bini nyarenya nyaman oke benar-benar si laki nyare kakan ke Malaysia si bini ibu dia nyare nyaman naudzubillah dan selamatah amin Allahumma amin kainto teritan paling rajana fitnah si metal dari orang bini sampai berdebuan dan kula tak pate ngawenengi jukan pasera si ada bu kainto keng sering ide baki bima ulama sekento dabuna idza qama dzakarur rajuli dhahaba thulutsa aqlihi dabuna pangapora mon lecek ke diandiin reng lake maka dua sepertelo na akalah hilang tiba bak sinting lepasan reng lake gitu mon lecek ke diandiin batak pati normal akalah si apal alfiyah kalau paen si apal yasin kalau paen sandi silat pada kalau paen kia mun lecek kalau paen si silat tah eki benar-benar engki makanya teretan mana bisa secara fisik reng bini kento budget itu tiaki lemah sarang Allah kayak makuat reng laki bandeng bini secara badan secara orak tenaga kekuatan reng bini secara tenaga secara badan kekuatan orang laki tapi dipun kesatar keisah maka reng bini mas lemes bisa ngudiin bisa mateen jadi ngudiin tahu mateen pada tahu kento bahaya nareng bini taretan full kento bahaya nareng bini kento terutama neneng zaman akhir kan sampai berdoreng ngocak ya mau iman kuat karena King Imron nasi tak kuat kan tak betaungku teki si bini baca kadang nengat jangan orang laki baca letaknya manangan neng lasang gelisang masih bini lebar setiin tul mentul kapi ada rem melepasan teki kika itu si banyak terjadi di zaman akhir semakin kento pemujaan tubuh si banyak teretan reng bini keluar Roma ampun banyak inteng tak nutupin aurat yang kia ketidan gula ban panjenengan orang normal pada remah ting tak yabes dak remah ting yabes
Dek remah kekali orang kayak itu makai ampunan di keluarga kayak itu benih pada benak kana imareen rakira dan gue leban panjenengan sila ampunan di bini ampunan di anak mon parlo ampunan di kompoi mon ketemu ben orang laki orang bini ratin kepo rakira ki lebur mon apa punten lebur mon beda seratinan kalau pain sih bengkok kalau pain iki oh kita retan make abak lampunan di keluarga bukan berarti pah aman 100%. Iki yang pendenan makanya kau aman 100% ika imah. Maka Nabi Allah Ta'ala dalam Al-Quran inalaikana Allah Ta'ala ada bu masalah reng bini pangalai bura reng laki kareng bini kento reng bini isaba urutan si pertama zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa titireng bini kento bi Allah Ta'ala sebaik giliran si pertama dijadikan indah dalam pandangan manusia pangalai bura manusia kento ingatasen orang bini panjenengan teretan maka kingaan dia sepeda enmik vario anyar ngalak dari dealer ki buru keluar mun teu reng bini intak pate lebur gitu Roma rajo, lomari genteng, spring bed, babut, permadani, king tidak reng biniin, lebur mana punten? Tak lebur sekali. Thank you. Abak siapa sampurna, siapa seneng, king pulan bedelajan. Tapi ngastete. Itu buaki sarang Gusti Kanjeng Nabi sekak dinto. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna au kama qol. Dipun kanjeng Nabi sing kok tak mun nemunin orang setona akal. Pasira setona akal kae ento orang reng bini. Alhamdulillah. Kae ento dipun kanjeng Nabi ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunnah. Tak mun nemunin sengkok debun kanjeng Nabi dari orang setona akal. Orang setona akal kayak itu orang bini. Kan tona akal orang bini itu orang laki. Deki. Engki tak mun orang laki teretan luas pangkelian, luas pemikiran, jember akal. Orang laki kan mau ngadepin masalah kan tak kiba nangis, nang tenang. Deki. Tapi mon reng bini taretan nemu masalah sekoni mun tak nangis melolo. Pacet secara akal kayak itu lebih tonah tembang reng laki. Wadinin juga reng bini kento tona agama. Akal la tonah agama na juga tonah. Kan tonah agama na reng bini kento tegi. Reng bini kento mun parapan normal pen malam beda cuti. Nah pen bulan beda cuti. Nah reng bini kento teretan mungkin rapak kesi normal pan bulan petong are tahu sah salat pan bulan 6 are tahu sah salat gratis ken tampon lain ban reng laki mon reng laki pan bulan di waktu cuti ya keng nakal keng sangka tapi mon reng bini keng pacet beda alasan syar'i jadi secara agama tonah secara akal tonah tapi debun kanjeng Nabi maki secara akal ban agama tonah adhaba li lubbir rajulil hazim bisa merobu orang laki sekoko bisa makuat orang laki sekoko duh mulai cepok mi semagai seteretan hilang karanganyar lagi engki umpah reng bini ubah mana tinggal telepon tinggal jawab salam sambil mendesah suaranya mendesah kan maka Nabi ulama tak perengaki reng bini kayak itu dikel cak los ma'alos mau napun taban reng laki si beni lal halal nah ada kak upamana ada kelenger lepas bu melembu apa taban reng laki mau tak apa kelenger si laki lagi engki kan reng bini kayak itu teretan pun apa boleh suaranya kayak ngedel model mak tak pati adel model mun suara reng bini pajet leleh engki pun abutan kayak melebur ban suara na panjenengan. Leburan suara na orang bini jauh. Suara na yang laki sebenarnya aja krotoh.
Kerot pasti banyak. Makan reng bini kayak itu je aja mana debu. Kan batik bereng aki adan, reng bini je adan. Beni tugas sah. Reng bini adan kan itu bisa titifit fitnah. Maka lama ada bu reng bini pas bade reng nilpon ternyata benilal halalna dungka-dungi terema hikal jak los ma'alos. Malah tak abrian. Hadirin sebatan kaulah mulia kita alhamdulillah semakin Muhammad Abdul Syakur ampun iakad nikah kalaban Siti Zahriyah. Kento teretan saparo na keimanan ampun posak kento ampun. Tetijak saking seputol keimanan kento saparo na putol ampun posak. Dari ganjaran, dari keselamatan ampun itu top saparo na dari lenjalan fitnah. Saparo kento. Tadi orang keluarga kento banyak anu to penjalan fitnah. Banyak anu to penjalan setan. Falyattaqillah finnis fil baqi. Jabun kanjeng Nabi samaken nanda Muhammad Abdul Syakur kare aja ge saparona. Saparona pun selamat sareng Allah. Saparona kento seepokon jaga. Maka hadirin sebatan kaula muljaki ngas teteh di dalam keluarga kento silaki andi tanggung jawab, si bini juga andi tanggung jawab. Pada andi tanggung jawab, pada andi kewajiban kento. Beni kuncoma ika polong, beni kuncoma i perhatiaki, beni kuncoma i jaga i waktuna nyara mololo. Selama ki teti rajina, selama ki teti keluargana, jaga terus sedak remas sipakuna tep nanang i jalan si ikridoin sareng Gusti Allah. Mantaran selamat seteja amin Allahumma amin. Sekak dinto taretan sebise matoraki malar muka papona pasi matoraki kak dinto titi tamban ilmu si barokah si manfaat. Dan malar muka mantan si kedua kak dinto tak paring na coba serang Gusti Allah kecuali paringin jalal keluar si sae sina cudak ke kesampurnaan keselamatan dunia dan akhirat amin Allahumma amin. Itu ki ada pun terus kejaki lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin sebatan kaula amul jaaki can gula cuma mator orang amantan kak dinto si pertama senga jung penteran ngormat semakin reng sepona mantan si kedua ampuna tambah tegi ampuna tambah mondri barin Muhammad Abdul Syakur andi reng sepo epak banembuun andi reng sepo gurunah maka semakin atamba reng sepo si nomor telo engki kak dintomat tuah semakin atamba reng sepo si nomor telo mat tuah Mundi ibariin Abdul Syakur andi reng sepo tomar andi reng sepo pesira rajin gitu eki maka semakin Muhammad Abdul Syakur andi reng sepo bayi lagi ben rajin nah kento reng sepo taretan maka kotu hormat kento baik dari jihad mantan laki otaba dari jihad mantan bini ya patai hormat ada remah dengan Syakur ke Zahriyah tak rok noro alatinin mulai lambe tegi cak kasar lah Syakur mulai lambe tak teman melaki pohon Zahriyah i waktu nagi kini Zahriyah mangkada sekolah Syakur tak teman nyanguin tegi las telasan dan bulan becek Syakur tak teman nyalenin ya gimana teman nyalenin mulai lambe gitu tak teman nyanguin tak teman nyalenin tak teman abelenjain Romoro tinggal raja dan madan bah nongko tinggal raja ting madan bah nongko apa teh hormat ada remering sepon tegi engki sekak dinto taretan cuma si penting orang keluarga ka into orang keluarga ka itu jak sampai andi pikiran sabab aben keluarga pas peke hubungan sarang reng sepo tak oleh andi pikiran ketika dinto jadi ki upamana Syakur bah ngocak ke bini nah mbaan le mun saben swarga na badana nang di bawah telapak kaki ibu encan Syakur maka setia surgamu ada di bawah telapak kakiku upamana saya ngajak ngojan saya keinto kayak itu ada ulama bener kalimatul haqqi kalimah hak tapi saya kekarep kayak itu barang batil saya kekarep barang coba ya bener mun bolana asal reng bini mun kita alake reng tuana badai beban padana embu
tapi mun la alake ngalle ke beben apa adena lah lake tapi jangan ngujan ketika ento mban le setiap pecan kok swarga nabaan badan yang kok seakan-akan pas surah telak benembun seakan-akan pas surah pesa bandeng sepona punten taretan seteja pada andi kenengan seteja pada andi bagian bini latinin reng sepo juga latinin bini kan iseren reng sepo segak dinto juga karena kento daripada reng sepo makanya jantan kulit siri beriin matuah cangkep betambah angkep pada bandeng sepo nanti tibi ya pun apa boleh kareng sepo taretan tapi insyaallah ban mantaran si kedua kak dinto sami-sami titiakin manusia si ridho sareng Gusti Allah amin Allahumma amin sekak dinto taretan papon apa si bisa ya toraki atas seteja kecangkolangan nyon pangaporah si subung batasah akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.